I poslije i tato sam ja kontu i kaštite danas. Danas ćemo malo da igramo Bali Basic. Ne vemo da će nam zaključiti tu dvojkicu iz matematike. I imam jedan mit koji ćemo odmah sad u početku klipa, jer me mrzi onda kasnije. Da, zdravo Bali. Ali morat ću se aktiviti kad umem. Ništa, prvo mislim da ide 3, 17 i onda sljedeće broj 18. O da, kome od vas vi jesali? Aha, dobro, a mislim da me ne može ubiti, ne može. Dobro, ajde onda da se vratimo u pravi Baldi. Evo, vratili smo se u pravi Baldi. Malo ću da legnem. Jao, evo ga. I sad ćemo sensitivity bi trebalo ovako da izgleda. Barem se nadam. I pokušat ćemo da pređemo onda. Nadam se da ćemo uspjeti. Nije toliko ni teško čak igrice. A da, moraš trčati sve to. I moraš znati matematiku. Što je logično. Opet 11. Minus 4. Evo ga, super. Vidi, znam na brojim, brate. Mislim da sam uključio fizike, da vidim moja prst. Kako brojim, ali to. Dobro, idemo sad u ovo drugo, gdje ćemo baš morati da odemo u problem. Moraš se izdišim. Minus 1. 8. Znači ja sam otvorio jedna vrata i to je 2 vrata. I ti kao bibidi. Sad bi trebalo trčimo. Sad ne znam gdje, bolje ovamo. Ovamo švip. Dobro. Ovako ću gledati. Ne se nadiš. Ovo. Dobro. 5. 0. 7. Opet. Jer što da ne. Nadam se da ste me čuli svo ovo vrijeme. Malo sam se udaljio od mikrofona. Ćemo to. Kako si me vidio? Ajde reci. Ej. 15 seconds. Detention for you. Moguće, pa sad je da on tu. Što te mrzim te. Ajde, otvaraj. Ej. Eto. Jo, brat. Nisam znala da treba vrata se klik. Da. Da. Ajmo opet. Tek sad svaćam da je rekao schoolhouse. Awesome. Super. A shiny quarter. Problem 1. Ne znam, to je 6. Minus 1. Problem 2. 7. Minus 1. I can't believe it. You're incredible. Piše sve 7 bez razloga, to je zato. Eto, zašto piše? Ovaj put ćemo kroz ova vrata. Kaži, šta se ovo čuje, Bože? Let's pray. Pray
Ne. Dobro sam. Ja. Mrš. Hvala Bogu. Baš. Direktor, ja otišao trebao vidjeti. Da možemo sad malo trčimo. Dobro. Malo da se odiša ovaj. Evo 8. 0 i... Evo. Sve moramo malo brže. Tek smo na 3. Znači, treba će mi. Krug gdje? Nas... Ništa. Ali baš ništa. No running in the hall. O, dobre. 15 seconds. Detention for you.